basangaga umugore urabona bahingaga ibisheke ku isuka icyo gihe yari nka zahabu bahingaga ibisheke byabo bagasanga umugore umwana arize agiye kose umwana amuhoze areka kure bakaza bagaca amabere y'uwo mugore ari muzima barafite imbwa bigije ngo kurya abirabura de manger de noir bakaterera imbwa umugore akiriho akava agapfa kakana bagasatagura bagaterera imbwa uravuga ngo baraduteranije turangana n'ibyo ntabwo abona muri Afurika umuntu uvuga umubyeyi wanjye arashaje ntagende kure noneho ukuntu bari abantu bitwaje Imana kugira ngo babone ko atari abantu nk'abandi Yezu ntibaramuzi bamukuye muri Afurika n'umunyafurika bamwibye muri Etiyopiya ariko bakuzanira amafoto y'umugiriki bakubwira ko Yezu ari umuzungu iki kinezera nuko urupfu rwa Sankara ntabwo rubabaje rwagize akamaro Sankara ntiyapfuye n'uyu munsi ni Sankara Muraho neza nitwa Delphine Umuhoza itanga serivisi za life insurance muri Amerika no muri Canada. Ese wakwibaza life insurance ni iki? Life insurance ni uburyo bwo kuzigama ubukungu bwawe mu gihe kirambye ndetse no kuzigamira abana mu gihe cy'amashuri na kaminuza. Ikindi kandi gufasha mu gihe cy'uburwayi bukomeye no mu gihe cy'izabukuru. Tutibagiwe ko no mu gihe watabarutse ikurinda gusiga iheruheru abawe n'abagukomokaho. Ku bundi busobanuro mwahamagara kuri 585 969 2169. Murakoze. Turabasuhuje tubifuriza ibihe byiza tubaha ikaze mu biganiro byacu tubagezaho kuri Connection TV nkuko twabibasezeranyije dutangiye rwa rugendo rwo kuganira ku ma icons tuzi cyangwa se abantu tuzi ku mugabane wa Afurika bazwiho kuba aba Pan-Africanist bakomeye ariko turagenda dushingira ku byo bagiye bakora n'ibyo tubigiraho n'icyo bamariye umugabane wa Afurika muri rusange. Dr. Rusa yatwemereye ko azabidufasha niyo mpamvu rakanya turi kumwe. Dr. ndagusuhuje ngo hanikaze kuri Connection TV. Murakoze cyane. Tugiye kuganira rero kuri uru rugendo rwa Pan-Africanism ariko dushingiye ku bantu nyirizina ku ikubitiro nahisemo ko duhera kuri Thomas Sankara. Nzi neza ko umukunda cyane. Uyu mugabo ubundi asobanuye iki ku mugabane wa Afurika? Thomas Sankara ntujye ngumva kumukunda gusa ni nahereye kugira ngo ninjire mu muryango wa Pan-Africaniste nahereye ku ma idea ya Thomas Sankara namukurikiranye cyane mu buzima bwe bwa Pan-Africanisme. Numva ni umunyafurika complet wuzuye urukundo ufite ikintu Afurika ikeneye. Ubundi nuko abanyafurika batabizi mu makontina yose ari ku isi umugabane uriho abantu bafite ubumuntu bafite humanisme ni Afurika. Abanyafurika ntabyo bazi. Iriya migabane yindi bakora ibintu umunyafurika abimenye yabona ko atari abantu. Urebye nk'ibintu Uburayi bakora, urebye nk'ibintu Abarabu bakora, ntabyo abona muri Afurika. Ntabyo abona muri Afurika, ntabyo muzi. Ugusida ikora ibintu ntabyo tuzi kuko twumva ni abantu baje batubwira Imana batemera, tukumva ahubwo rimwe na rimwe ahubwo tukabigana. Iyo tumusanga la jeunesse urubyiruko rwa Afurika rwishwe na Ugusida kubera kubishyiramo kuko nabo barabizi neza ko atari abantu ariko bo bazi ko ari abantu nyine uko babayeho n'icyo bita development. Burya ntugire ngo development, burya ntugire ngo igira ikinyarwanda kuko nk'abanyarwanda bazi ko development no gutera imbere si cyo bavuga. Kubona ngo turi sous development no kubera iki? Ntabwo twemera ubutinganyi, ntabwo twemera kuba twahindura ibitsina, ntabwo twemera ko umuntu yagenda yambaye ubusa. Iyo ni sous development. Ni sous development nicyo bavuga ngo ni sous development. Ntabwo dushyira imbere, ntabwo tuma ubuzima bwacu tubara mu minota no mu mafaranga. Iyo ni sous development. Nibyo bita sous development. Umwirabura ntabwo yubahiriza gahunda iyo yita sous development.
umwirabura aramutsa mwene wabo, umwirabura ntazi ajya gusura bene wabo ubu bakamarayo igihe. abantu baraza akasangira nabo, ahicumba abantu benshi, Mm. atunga abantu benshi. C'est ça le sous-développement. Ibyo nibyo bita sous-développement. Batuvuga ngo ntaho dutaniye n'inguge. Ibyo nibyo bita sous-développement, ni primitivité. Mm. Noneho twebwe turabyitiranya. Sous-développement twebwe tuzi ko ari ukudatera imbere. Ntaho bihuriye, kuko twebwe twumva ko development ari ubukire. Ntaho bihuriye, kuko hari ibihugu bya Afurika byakize. Hari igihe Israel yavunjaga amadolari 2, ariko Chine yitwaga plutôt Israel ntigeze yitwa develope. Chine ni iya mbere ku isi muri ekonomi. Mm. N'ubu baracyavuga Chine ko ari pays emergent, iri sous développé. kubera imyitwarire. Muri Chine nta butinganyi buhaba. Muri Mm. Chine nta rumogi bemera. Muri Chine barakundana cyane. Mm. Bitwa sous développé. Buriya Ubushinwa bufatwa nk'igihugu kiri sous développé. None abantu batemera ko umuntu agenda yambaye ubusa. Mm. Muri Chine nk'ubu ujyanye n'urumogi bashobora no kukwica. Bitwa sous développé. C'est ça le sous développement. Nicyo kintu twitiranya twebwe. Mm. Ntugire ngo ni amafaranga. Mm. Eh, ubwo ibyo bikorwa by'abanyafurika tugira bigaragaza ko tugifite Urukundo. wabyise urukundo n'ubumuntu, Mm. ariko hari abantu benshi bazi ko ku mugabane wa Afurika ariho haba abagome cyane, abantu batinyuka kwica abandi, Eh, kugeza n'ubwo Icyo- bavuga ngo niba abanyafurika bari kwicana ngo nimubareke. exact niko Mm. bavuga. Mm. En fait iyo ni strategie bakoresheje bakwereka yuko ububi buri ni wowe. Nawe nyine wumve muri conscience bwawe ari wowe. Namwe niko mwibaza. Babitanga ni barbare. Abanyafurika ni continent barbare. Barbare ni ukuvuga iki? Ni abantu nyine badashobotsa nk'uko Mm. bajistifie igituma baza no kutwica. Wumve ko aribo batwisha, birwanagaho. Bagomba kutwica kuko tudashobotse. Babe na hano bahagare hagati yacu ko tudashobotse. Ariko nkubaze, ku isi nta yindi continent yabaho barbare nkaho gusa Mm. Gute? Abanyafurika. Nawe numva ko wizita. Mm. Nta handi haraba intambara iramara imyaka 196. Ariko Bazade yamaze imyaka 196 kandi kitwa intambara ntagatifu. Mm. Ahandi biraba. abantu bari gupfa imyemerere. Ariko burya ni imyambi rwa rwitwazo uko bibaga, baragendaga bakiba ibyo batunze, bagatwara n'abagore babo, nubatse amakontwari. Donc Empire Rome irwana na Empire Ottoman. Mm. Nuko isi yagize Imana, Empire Ottoman igatsinda igasenya Empire Rome. Hanyuma nta handi hantu kugeza uyu munsi haraba intambara yica abantu bagera kuri miliyoni 78 uretse iriya ntambara ya kabiri y'Uburayi. Nta handi hantu haraba intambara ku isi nyinshi nk'izo muri Occident. Mwese mwibuka intambara yamaze imyaka 116 Ubwongereza n'Ubufaransa b'u Rwanda, iriya bise ngo ni guerre de Cent Ans. Ahandi warayibona. Bapfa dynasty, bapfa gushaka kuzana umwami kuramplasa umwami w'Umufaransa bashyira Umwongereza. Abandi barabibona. Nta handi hantu wari wabona ku isi ikintu bita genocide cyatangiye muri Afurika ariko gitewe n'Abadage muri Namibia. Hanyuma ikurikira muri Turiki bica Abarumeni, ikurikira mu Budage. None se aho ni muri Afurika. ariko nta n'ahandi hantu turabona abantu bica abantu bakabarya nko muri Afurika. Kubarya abazungu, icyo Afurika yazize ni uko iyo colonization yaje kudushyiramo kudakundana. Iyo uvuga uti ntizabona abantu bicana ari bamwe biri muri Afurika, ibyo ariko si ikosa ryacu mu by'ukuri. Ariko kurya abantu bo ntibabariye gusa, ahubwo
uzarebe mu gihumbi kimwe mu gihumbi mirongo itatu mu gihumbi mirongo itatu na rimwe iriya nzara muri France inyama z'abantu bazijyanaga ku isoko. ryari dogita ntabwo ayo mategeko sinyazi. urebe mu gihumbi inzara yabaye muri 1030 ye bajyanaga inyama z'abantu ku isoko kubera inzara, haryaga ibyatsi bagatumba bagaturika. aba banyaburayi bahuye n'ibibazo byinshi cyane, bahuye n'ibizazane byinshi. Numva kurya umuntu nicyo kibazo, umuntu wapfuye ukamurya ntabwo ari cyo kibazo. naho sinabona abantu barya umuntu wapfuye. hari ahantu wabonye bafataga umucakara bakafata igice cy'ingunguru bakagitoza amaferabeto bakagushyira muri muzima bagahirika y'amaferabeto akagenda gutobagura akagera mu kabande. urumva wari muzi wicwe n'ayo maferabeto agutobaguri. basangaga umugore, urabona bahingaga ibisheke ku isuka aricyo gihe yari nka zahabu, bahingaga ibisheke byabo bagasanga umugore umwana arize agiye kose umwana amuhoze areka kure, bakaza bagaca amabere y'uwo mugore ari muzima. barafite imbwa bigije ngo kurya abirabura de manger de noir, bakayaterera imbwa umugore akiriho akava agapfa, kakana bagasatagura bagaterera imbwa. hanyuma kuki bari bafite ubugome bwinshi? ntabwo ubwo babigize kuri twe nyuma, babanje kubugira hagati yabo bataratumenya. mu bugome bafite nta umuntu bagira, nicyo nakubwiye, nta umuntu bagira. ntabwo muri Afurika babona abantu, uravuga ngo baraduteranije turangana n'ibyo. ntabwo babona muri Afurika umuntu uvuga umubyeyi wanjye arashaje ntagende kure, leta ijye imwishyurira, plutôt ajye yishyurira kuri pansiyo, ntabwo leta imwishyurira. kamera nk'umwikijije ngo akuve iruhande. niko bigenda. umwana wagize imyaka 18 kirazira ko naza kurara iwawe urahamagara polisi. c'est ça le développement. ngo yakuze ntagende. c'est ça le développement. hanyuma ibyo byose rero twari tubigarutseho nk'ingero wenda zigaragaza. ubwo rero nashaka kwereka ko ikintu umuntu nka Sankara panafricanisme ni ukuvuga iki? tugaruke iwacu no gushaka kurekipera identite twatakaje. kuko twatakaje identite yacu. usanga muri colonisation hari ikintu bazanye strategie bise assimilation, kugira ngo bariya abantu kugira ngo bayobore bamere nkawe, batekereze uko ushaka, yemere uko wemera, umwite izina muhatize, umugire icyari mwigisha, umuyobora uko ushaka, nawe akuyoboke. ibi twarabyemerewe, turabayoboka, turemera ibyo batubwiye gusenga, ibyo dusenga, bo batanemera baratubatiza. kuko usubiye inyuma gato, iyi teme, iyi topike ni vaste, ni vaste, biragoye kugira ngo uyirangize uyivuge neza. ni vaste kuko yamaze igihe kinini, hashize imyaka amasiyekle n'amasiyekle bafata abacakara babakura kuri Yedogore. so honyine, ariko nuko haciye benshi, kuko no kuri Oida muri Angola, muri Benin barahaciye benshi. abacakara bavuye muri bato babagejeje hakurya, ikintu cya mbere bakoreraga babateraga amadesinfectant, bakabambura imyenda yose, bakababatiza, donc bamugire ikintu cyari mu gihe. ukagenda uvuye mu ruze, wazungurutse mu bwato, umaze n'iminsi utarya, uri muri karedo bato, usa n'uwataye umutwe, ibintu byose usa n'uwabyibagiwe, witwa Tom, witwa Brown, ukagenda gutyo. bakagenda bagatangira kubigisha, kubangisha abo bariho, kubangisha isi bariho, kubakundisha abayobozi babo. Bwabwira bati, kuko no mu mirima buri mugoroba hazaga abamisiyoneri kubigisha evanjiri. Bwabwira ati, mwebwe
kuba abacakara. Ni Imana yabitegetse, mugomba kuba abacakara b'abazungu. Icyo musabwa ni ukububaha, mugakora neza, mukabumvira nk'abantu batumwe n'Imana. Ati namwe garanti yanyu ijuru ni garanti. Mu ijuru ubu mwebwe ntaho mutaniye na Yezu, muri abamartiri. Yezu yarasuzuguwe, namwe mugomba gusuzugurwa mukabyemera. Yezu yarashonje, namwe mugomba gusonza mukabyemera. Yezu yambaye ubusa, namwe mugomba kwambara ubusa mukabyemera. Ati garanti ni ijuru. Bageze aho abacakara bumva babayeho neza no gusumba bakorera, kubera ibyo bintu babashyizemo. yego. Urumva kera bakoraga akazi kadasanzwe, barahinga ibisheke birera, isukari niho bayikoraga, nta nganda z'isukari zabagaho, sibyo? Isukari barayikoraga, nta nganda z'isukari zabagaho. Reba gukora isukari mu gisheke, nta ruganda, ari ugukoresha imbaraga icyo bitaga mure asikire, kugituruna abaga ari nk'abantu b'imbaraga bagenda zunguka gisheke. oya yabaga ari ikimashini lokale, uzungurutse n'intoki bakazunguka bagasya rwose igikoma cy'isukari kikaza, isukari ikaboneka koko. Ariko wibeshye icyo cyuma kiguce nk'ubutoki, bagucaga ukuboko. Uciye urutoki gusa bagucaga ukuboko. Washaka gutoroka bakaguca ukuguru, ukaguma aho ngaho, uryamye aho ngaho. Hanyuma bakakubwira ati Afurika ni barbare, mukabyemera. Abo bantu umuntu babukura he? nta bumuntu bari bafite, nta umuntu bagira. N'abarabu ni uko. Nushaka uzabaze nk'abantu bajya muri za Arabi Saudite, za Oman, icyo baturusha Abanyafurika dukwiye kumenya nuko bo hagati yabo bakundana, ntabwo bayikorera mwene wabo. Ariko twebwe ahubwo defo dufite nuko ubwo bugome batwitirira tubukora kuri bene wacu. buriya ubugome ntibwaba buri muri kamere muntu, mu muntu muri rusange. Igisigaye ari itandukano ryo kumenya uwo tubukoreraho n'uwo tutabukoreraho. Oya, ubugome sinzi, ntugatandukanye ubugome n'ubwenge buke. N'ubwenge buke nta kindi, kuko ikintu cyose atanyungu gifite ubona ko ari ubwenge buke, kuko nta n'umwe wakoze ubwo bugome urangiza bwishimiye. Mu maherezo y'ubuzima ararogereta, naho bazungu nkubwiye, kuko n'ibyo bakoraga n'urisozi mu bucakara bwagiye kuvaho n'abazungu babirwanya. Babonaga nk'ibyo nkubwiye harimo abatabisiportaga bakabirwanya. Natwe muri Afurika naho bene wacu bagira ubugome bwa bene wabo, ababirwanya n'Abanyafurika nabo basankara nk'ubwiye. ngira ngo nawe ntibyagushimisha kubona Umunyafurika agenda undi Munyafurika nawe, sibyo? Ugiye naho wampa miliyari 10 z'amadolari ukamubona intera igihugu cya Afurika n'ice bariya bene wacu, ntabwo nagukundira, nakwemera ngapfa. Na Sankara rero yari afite iyo spirit panafricanisme, nuko nabaye panafricaniste, nuko narekipiye mon identité, nkareka identité y'abazungu kugira ngo ngire ikiribwa. Nkumva nta buzungu mfite, ntabwo nkitwa amazina yabo, ntabwo buriya iry'izungu warariretse, iryo bita irikirisitu. Je récupère mon identité africaine, ntabwo ari Kristo barakubeshyaga, kuko nta mazina yabayeho na Yezu ataravuka. Ayo mazina yabayeho na Yezu ataravuka. Byavuga ngo nk'uku nitwa Uwirigiye Imana ngo ni ripagani. Itekereza utajya kwitwa Hakizimana, kandi Yezu ni Dieu qui sauve, ni Imana ikiza. Kwitwa Hakizimana ni uba witwa Yezu, ariko ryitwa ipagani, kuko Yezu Kristo niryo bamuhimbye, ntabwo ari izina rye. Kuko Kristo n'ubwo mu Cyongereza, mu Kigereki ni Christos, no gusigwa, donc ni uwasizwe. Yezu ntabwo yasigwaga, Yezu yari Imana, niryo bamuhimbye. Ariko Yezu ni Dieu qui sauve, ni Imana ikiza. Ariko wakwitwa Hakizimana rikitwa iripagani. Noneho ukuntu bari abantu
bitwaje imana kugira ngo babone ko atari abantu nk'abandi. Mm. Yezu ntibaramuzi, bamukuye muri Afurika n'umunyafurika bamwibye muri Etiyopiya, ariko bakuzanira amafoto y'umugereki bakubwira ko Yezu ari umuzungu. Bazanye ni kuriya kugira ngo uyobore abantu ugomba kubereka ko utameze nkabo. Nka kuriya umwana yavukaga, umwana uzabahetse ibwami bakavuga ngo yavukanye imbuto, kugira ngo la population izumve ko uyu muntu umwami si umuntu nk'abandi. ntavuka kimwe n'abandi. Ni umuntu Imana yaremye yageneye kuyobora, baratandukanye. Nabo rero bashaka kugira ngo wumve abazungu abanyafurika babemere cyane, twari tuzi ko nibo Imana, nibo begereye Imana gusumba twebwe. Nicyo gituma papa bamwitaganye n'ubutungane, n'ubu niko bamwita n'ubutungane. Ubutungane bamwe bajyaga babona ambasaderi w'isi n'ijuru. C'est ça. Indirimbo bajyaga numva babiririmbamo gutyo. Kandi papa ni umuntu nk'abandi, ni umupadiri wabonye poromosiyo, akora amafuti, akora ibyaha, akora ibyo adakora n'ibiki. Ibyo adakora n'ibiki. Abapapa bakoze ibyaha bangana gute? Twagize abapapa batinganye bangana gute? Twagize abapapa babyaye hanze bangana gute? Twagize Jean Paul II wasenye Uburusiya, si umupolone, yabanje kuba umusirikare kwa Hitler. Gusi ni igiki Jean Paul II, ariko njyamure n'amasitati ye, uriya ni umupapa nyabaki. Undi wese wazi ngo igihe agace yamurasaga kubera iki? Byari ibibazo by'amateka. Ntabwo byari amateka. Uriya ni Abarusiya bamutumye kubera yashenye Uburusiya, yari umupolone uriya mupapa. Yakoze uko ashoboye kose asenya Uburusiya. Noneho si n'icyo gusa, none se abapapa kubashyigikiye Hitler mu kwica Abayahudi. Ariko hari uzasome agatabo ka Christophe Baroni, Christophe ndagafite hano, gasabira kavuga ngo pasiteri plutôt Hitler bamugira umutagatifu, archevêque wa Croatie. Yasabaga ko Hitler bamugira umutagatifu. Yego, n'ubundi ngo bamugize umuhire buriya. Ni ukuri. Bari mu nzira yo kuba umutagatifu. Ku buryo bamwe babigenza batyo bavuga ngo mutagatifu Hitler adusabire. Uzasoma gatabo. Lettre ouverte au Pape François. Iyo ikubiyemo ahangaha uyu mwarchevêque wa Croatia muri Balika arasaba avuga ati Hitler yarinze apfa ari umukristo, kuko Hitler yari mbana muri korali, yari umukatolike cyane. No mu ntambara muri ya jenoside bavuga ngo bitiriye Abayahudi, kandi Abayahudi no bari na bakeya muri bari abantu. Bishe abatimwe de Jehova bose, bishe abatinganyi bose, bishe abatsigani bari na benshi, abantu bavaga muri za Romani nk'abasarikozi bari barapfuye bahaba. Ko n'umuhungu wa Abayahudi bari bake byarabyitiriye gusa, ntabwo bari benshi. Kuki bayitiriye Abayahudi kandi aribo bari bakeya? Izo mbaraga zavuye he? Nicyo byari bigambiriye cyari iki? Nuko aribo bayiteye ya ntambara ateye n'Abayahudi ya mbere. Abayahudi, imvuga Abayahudi niko mvuze Abayahudi Abanyafurika, icyo mungorera mwumva Abayisiraheli ntacyo bipfana. Kumva ubwoko bw'Imana, kumva ubwoko bw'Imana ntacyo bipfana. N'Abayahudi ni nk'uko barutse Chayiridi, ni nk'uko abami Illuminati bari muri Amerika baporovokiya ntambara ko bashaka Palestine. Bashaka Palestine cy'Abanyafurika kuko bari basabye kugira ubugande cyane Palestine. Noneho Hitler bifatika yamubaye hafi ku buryo n'abahungaga abanazi bacaga Vatika bakajya muri Amerika yo hepfo kujya guhungirayo, kwicaye abantu, guhungira muri Amerika mu bihe bya nyuma batsinzwe. Ariko mu makado konsasiyo ya Polonye ya Polonye, Vatika yarafashije kwica bariya bantu Abayahudi, hanyuma ngo nyir'ubutungane. Kuri iyi si iyo uvuze usa n'uhinyura jenoside yakorewe Abayahudi bihinduka ikintu. Ntabwo nayihinyuye, nuko gusa bayivuga. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Jenoside ubu isigaye ari imbaraga, kuko nk'umunyafurika uvuze gutyo, uvuze ukuri uko imeze, ntabwo yaruse Abanamibiye. Muri Namibia bishe 80% de la population. Ziriya icyo bita cas de concentration
zatangire muri Namibia buriya babyiganye babivanye muri Namibia bishe abanamibiye abaherero n'abanama nabi cyane babashyira muri desert do Kalahari hariho udupuyi duto tw'amazi kugira ngo babure amazi twa dupuyi bashyiramo uburozi banywa bwa burozi bageze aho bakica inka bakanywa amariki idava mu nda y'inka yo ntuyivuga ukagira ngo kuvuga abo bita abajuifu si abantu se muri Tiriki ko bishe abarumeniye mu 1918 iyo jenoside barayemeye ariko ntawe uyivuga kubera gutinya Tiriki rero bariya ikivuga ngo ugize jenoside ni ukwiyemera kubera bafite imbaraga ariko ni jenoside nk'izindi yes ni jenoside nk'izindi ariko bariya abantu kubera imbaraga zabo iyo biva ku nyungu bafite aho ngaho jenoside bashobora kuvuga ati ntabwo ari jenoside ati jenoside twemera n'abayahudi gusa abo bayahudi bita abayahudi nta kindi yari strategy bashakaga ukuntu bafata Proche-Orient ko ufite Proche-Orient no hari energy ushobora kuba puissance ikindi bashaka gusenya amampire y'Uburayi kuko kugira ngo Amerika ibe puissance hagomba gusenyuka izindi puissance zose icyo gihe iyo ntambara nta kindi yakoze na empire bashenye empire Ottoman bashenye empire Austro-Hongrois bashenye empire Prusse hanyuma babona Uburayi ntibusenyutse bihagije iriya ntambara ya kabiri yari prevu bari bazi ko izabaho ku buryo mu 1936 Amerika yafashaga Hitler muri finance tegura indi ntambara bakagurisha imbunda abanyaburayi bakagurisha imbunda nyuma Ubwongereza nibwo bwari busigaye kuko Ubwongereza ni ikirwa biragoye kubusenya ako kanya bakajya kugurisha imbunda wo kubutabara ibyo ni ibintu bizwi barabiyihorera gusa mutinya kubera muwasaba inkunga mutinya kubera bafite imbaraga nazo batagifite tuzakwiye no kubatinya ariko mutinya kubera badushyizemo icyo cyo kubatinya badushyizemo kuduha inkunga nicyo tubatinya ariko ubundi bafite amafuti agomba kujya hanze uri ukuri ntiguhera kuko nabo ubwabo barabigusha mu ishuri ntibazabikwigisha ariko ntabwo bose bameze gutyo harimo abantu bari contre bakabyandika ntabwo ushobora kubona muri Belgique muri histoire ya Belgique abantu miliyoni 10 zishwe kuri Leopold ibihumbi 48 byo baciye ibiganza ariko urabona mu bindi muri Congo ariko urabona mu bindi bitabo abandi barabyanditse ntabwo ushobora n'ubarize muri France ntushobora kubona muri histoire aho bavuga ko Napoleon yatsinzwe n'abirabura muri Haiti ntabyo wabona ntabwo wabona bataille ntabwo wabona échec Napoleon yagiriye Vertières yatsindiye Vertières le 18 novembre 1803 ntabyo wabona muri France ariko hari ibyo bakwigisha ntabwo wakibona mu bitabo byo ku ishuri ariko hanze urayibona hari abasherisheri hari abantu bari contre bayivuga ko bwari ubwa mbere Napoleon watsindwa bwari ubwa mbere atsindwa kandi icyo gihe ntiyasubiye no gutsinda yaratsindwa muri 1803 aratsindwa muri 1812 mu Burusiya aratsindwa muri 1815 bateriro birarangiye aho handi barakubwira no muri 1805 yaratsinzwe n'Abongereza aho barakubwira ariko ntushobora kumva ko yatsinzwe muri 1803 le 18 novembre uwo munsi nitwe tuwuzahiza twenyine kuki bahahisha yatsinzwe n'abirabura nuko harimo abirabura yes yatsinzwe n'abirabura yatsinzwe n'abirabura kandi yiremeye wenyine voilà hari hagati mu kanya gashize hari ikintu ugeze kuvuga uti Yesu yari uwo muri Ethiopia baramujyana hari umuntu ushobora kuba yabyumvise agahita avuga no ese nibyo niyo mpamvu nshaka ko ubigaruka ukabitubwira none Yesu ntimuzi ko yavukiye muri Israel yego se muri Israel ntihari muri Afurika uretse Alexandre le Grand yari yarakolonije yari yarafashe biriya bihugu yarakolonije Egypte akayicamo kabiri agafata province ya Egypte akayita Israel Egypte isabirabura n'Abarabu
bariya bana baje muri 61 bavuye muri Iran nta nubwo ari abarundi n'abapersi bateye muri 61 bica abirabura bari bahari hasigaye 10% b'abanibi ni gute bavuga ngo n'abarabu kubera bahateye ni gute bavuga ngo n'abarabu barahateye barabadomina bica abirabura baho barategeka bafata igihugu ariko si wabo bariya n'abayiraniye nkuko bavuga ngo muri Libya n'abarabu nkuko bavuga ngo muri Tunisia South Africa nkuko bavuga ngo muri Maroc cyangwa muri Algeria hari hose hari abirabura hari abagiye muri 63 bica abirabura bari bahari bafata igihugu barabirabura na Yesu ubwo yari umwirabura rero yegezaho umuzungu none se umuzungu avukira muri iyo butayu bateye abo bantu abirabura bahungiye benshi hariya nta mipaka yari hari Egiputi na Ethiopia na Sudani ya ruguru byari nk'igihugu kimwe gituwe n'abirabura byinshi none se mubara batuwe n'abandi erega nta immigration zabaye muri Afurika ahubwo immigration zagizwe n'abanyafurika bajya ahandi bariya nabagarutse baramaze guhinduka ariko umuntu wa mbere yabaye muri Ethiopia ngibyo je ntawe bihakana kandi yari umwirabura umuntu wa mbere yasohotse muri Afurika aciye muri Egiputi Canal de Suez ahingira muri Aziya abarabu babayeho mbere y'abazungu hanyuma ahakurikiye ni Australia nabo ntabwo bari abazungu bari ababorigene bari abantu basa na klima yaho gatoya ariko batari abazungu bari abazungu bagiye muri Ethiopia plutôt muri Australia nyuma vuba mu 1904 nabwo n'abongereza bagiyeyo baragiye batwara abaprisonnier bahageze bica aborigene bari bahari bafata Australia gutya n'uyu munsi hanyuma rero ntabwo Ethiopia n'abirabura Israel n'abirabura Egiputi n'abirabura bariya Israel turayisubiraho ko ntabwo Israel inkubwira ikibaho hanyuma Ethiopia nibo bonyine bariya birabura nyine nibo bonyine basenze Yezu ku isi mbere kuko Vatican yasenze Yezu ryari badose Catholicisme ryari uratubwira muri abakatolika ntabyo muzi muri 325 muri Concile de Nice hari empire yari gitegekana na Turki muri Nice ni Turki uyu munsi bageze muri Ethiopia ab'explorateur bayitaga ntitwaga Ethiopia ntibari yitwaga Royaume du Prêtre Jean kuko Jean uriya muntu wapreshaga cyane wari ufite ijwi risumba n'irya Yezu yigishirizaga muri Ethiopia Yohana yarakurikirwa cyane mbere yakubwira ngo bamuciye umutwara nakubeshya Yohana yarashaje nk'abandi hanyuma naho yariraga zira senene ni muri Sudani ya ruguru kuri Mer Rouge n'uyu munsi haracyubashwe n'abantu babo banze kuba bamezerema hanyuma abanyaburayi babonye ukuntu aho hantu hari organize nta ntambara zihari le Royaume du Prêtre Jean izwi batakwigisha muri histoire izwi n'abanyaburayi niho abahoma bavuze ati iyo twadabuta Yezu kuva kera nta nubwo abamizirima baraduteye batwaragize imbaraga zihagije Royaume du Prêtre Jean bubaha umwami bakundana ati ntitwari kugira ibibazo nk'ibi bati rero reka Mitra tumureke basenga Mitra Dieu seul invincible ibyo ngibyo si ni ibintu muri Israel si byo ndiko ndahimba uzabisome murebe nimbabwire nukagira ngo nibyo mpimba ibyabayeho ntarabaho nibyo nasomye Mitra Dieu seul invincible Imana y'izuba idatsindwa senga ku cyumweru iyo niyo yasengwaga n'uyu munsi niyo mu gisenga Sunday dimanche Sunday nicyo byavugaga n'izuba n'ubu base empire romain yasengaga icyo ni igirwamana bitaga Mitra yego cyavutse le 25 décembre kica ikimasa ngo kinyangiza amaraso mu mirima imirimo ya fertile
bagisenga. Noneho ampereri w'umuromani witwaga Constantin le Grand, wubashywe cyane n'uyu munsi muri histoire, aravuga ati narose, ati giye ndashaka religion, ndashaka idini izategeka isi, ati mitera turamuramplasa Yezu, ati Yezu afite imbaraga, dufite Yezu twategeka isi, ati ariko kuko abagira iki bagorana, imihango twari dufite muri eglise yacu tuyihindura, ariko mitera tumureke ntabwo asubira kuvugwa, nuko bafashe Yezu. Ni ukuvuga iki? Yezu bamugereranyije n'ikigirwamana, bavuga ngo yavutse le 25 Decembre, abyarwa n'umukobwa w'isugi, kuko ikigirwamana cyose cyabyarwa n'umukobwa w'isugi. Ikigirwamana cyarapfaga kikazuka muri stade. ni mu myemerere ariko ntabwo ari ibintu byabagaho, ni ukubi kibaho mu mutwe, bakanacyubaha rwose, bakacyita n'izina, bakavuga n'ibikorwa cyakoze. Ibyo nakubwiye ni nk'uko umwana yavukanaga imbuto. Muri sano umwana uvukanaga hari amasaka aba mu nda y'umuntu muri biology. Mwabyemeraga se? No, iserivo y'umuntu ni igitangaza. Ubwo nakubwira ko ibigirwamana byose byavukaga mu 25 Decembre, ko habayeho byinshi, Dionisi, Soteri, Tita, Horasi yarapfuye arazuka, donc ni ibintu nk'ibyo nyine. Ahubwo igitangaza urabona ngo ni imyemerere, n'uyu munsi muracyabyemera, sibyo? N'uyu munsi muracyabyemera. ubwo baba inspiré n'imikorere ya prêtre Jean. We wari wemeraga Yesu, bari bafite Yesu. Ntuze nkuriya ntuvuga ngo ni ukwemera, birasa ukwemera no kumenya. Yesu bari bamuzi. Kwemera no kumenya biratandukanye. Kwemera no guhungabana, bari bamuzi, kuko yari avukiye iwabo aho ngaho. wowe yasingomwa nawe uzi Imana, hari aho mwahuriye buriya, ntabwo wakagombye kwemera, wagombye kumenya. Ibyo ari byose usubiye inyuma mu buzima bwawe, hari aho wahuye n'Imana, urayizi. N'icyo gihe sinayikwemeza yewe, kuko urayizi, nikwemeje byaba ari amakosa. Ukunda kwemeza ikintu utazi, utigeze ubona mu buzima, niyo ntwara ahubwo ikomeye rero, kwemeza umuntu ikintu. Noneho nuko badawuse bajya mu nama mise, muri ya nama le 25 Decembre, ampereri yemeza, donc bashyiraho itegeko ari ukusenga. Bamwe baranga, bita bari yose baranga, ati umuntu gute, umuntu uvuka muri kiriya gihugu twakolonije, umuntu buriya yaba Imana gute? Barabica abanze benshi, bari muri iriya dini yabo harimo abasenyeri nka 36 barabishe. Ari yose arahunga, ahungira muri Aziya, ariko nawe baramuroze, yapfuye muri 33. Icyo gihe rero kubera habaye benshi abagereki banze Catholicism, abatajyaga muri Katolike barabicaga. Utemeye kujya muri Katolike barakwicaga. Nuko Charlemagne yajyaga imbere y'abantu basenga kuwa gatandatu, ati ni Eglise Catholique Romaine ura tete tombe, agagara imbere y'isengero, mutemeye kuvamo babatemaga imitwe n'inkota. Urumva ukuntu babani, ukuntu mu by'ukuri ni crime, ni sacrilege bakoze, kuko Yezu nta muntu yigeze abwira ngo amukurikire ku ngufu, nta muntu yigeze yica. Intumwa za Yezu nta nkota zagiraga, ariko urumva bo Yezu w'abaromano batuzaniye ntabwo ari Yezu. Baramubatarde, bamugize ikindi kintu, ko Yezu ntiyicanaga. Nk'uko bitandukanye na Mahome kugira ngo yese ari Isilamu hamaze imyaka 10 ari inkota ivuga. Yezu nta n'umwe bwiza bwira nkurikira. Amahome bo byatwaye imbaraga z'intambara, imyaka 10 kugira ngo yese ari Isilamu, imyaka 10. Yezu muzakurikire, muzasome murebe, nta nkota intumwa Yezu yigeze yitwaza, ntabwo yigeze abwira abantu ngo nimunkurikire ku ngufu. Eterose igihe acugutwi, biriya nibyo bakubeshye, n'abaroma bashatse kumubeshyera. Ntabwo yigeze acugutwi n'inkota, nta nkota, nta n'umwe Yezu yigeze yitwaza inkota. Hari ibintu byinshi bagiye bamubeshyera muri Nouveau Testament, hari amapiyatage bagize menshi babeshya
yavuga ngo yaravuze ngo sinazanye amahoro ngo naje guteranya umwanya na nyina kandi Yesu yazanye amahoro nta intambara zasubiye kuba hariya ariko wabonaga ibintu bazakora bagashaka kumva yuko bajustifiye na Yesu yarabikoze biravuga ngo yakubise abantu mu isengero barabeshye nta byabaye ntabwo yaje ngo abasahinde barakubeshya kuko Yesu bigeze kumubaza mu bibazo bamubazaga harimo amapiyeje bamubatese ati umuntu agize umujinya wakoze ikihe cyaha arabwira ati yewe ati sinzi gutandukanya umunyamujnya n'umwicanyi mu buzima bwe ntigeze agira umujinya ntigeze agira umujinya biriya ni ibintu bagira umujinya hagiye hazamo imvugo igambiriye impamvu bafite impamvu Etiyopi nibo basenze Yezu mbere kuko kuva muri 300 basengaga Yezu na Bibiliya bafite niyo biyandikiye isi y'abakoloni ubu ngubu niyo bafite kuva kera na devize yabo ni Rio vainqueur de la tribu de Juda devize y'igihugu cyabo n'idarapo ryabo ni Etoile de David ntabwo ari idarapo ryabo nuko Etiyopi ntigeze kolonizwa amateka ni inkuru ndende ibi byose tubivuze twarimo tuganira ku rukundo tubona ku bapanafricanisite ari nabo twarimo tuganiraho duse nk'abagaruka kandi tugana no ku musozo Thomas Sankara niwe twari duhereyeho warimo uvuga uburyo hari ibikorwa yagiraga bigaragaza ko yagarukaga ku munyafurika wa nyawe kuba uwa nyawe uyu munsi umuntu yakwibaza ngo Thomas Sankara ni nk'ibihe bintu wenda mu buryo bw'incamake nubwo ni birebire cyane ni birebire gusa ikintu kinezera ni uko urupfu rwa Sankara ntabwo rubabaje rwagize akamaro Sankara ntiyapfuye n'uyu munsi ni Sankara gute Dr yarapfuye amateka atwereka ko yapfuye ni amateka nyine Sankara burya ntabwo umuntu apfa mu by'ukuri barakubeshya kuko wowe ntabwo patience ari izo misikire ntabwo ari izo nyama mbona n'agatuza ziri nk'iz'inka ni nk'iz'iki cyose patience ni ideologie ni amayide Sankara ntiyapfuye ahubwo pari kontre hapfuye Blaise Compaoré ntuzumvamo ariko uyu munsi Sankara n'uyu munsi iyo nagiye muri Burkina Faso Sankara yapfuye kera ariko ndasanga ahantu handitse amazu Sankara tujuru biva ku mazu yabo n'iriya revolution uzumva muri hariya uretse ko bimaze kujya no mu bihugu byinshi la patrie ou la mort nous vaincrons ni siruga ya Sankara n'uyu munsi nivuga la patrie ou la mort nous vaincrons Sankara ibintu yavugaga ubu nibyo biriko biraba yaravuga ati ntabwo numva ukuntu abazungu bazi iwacu nk'abaza mu gihugu kitagira nyiracyo twebwe twajya kujya bakatwaka amaviza uyu munsi mu minsi ishize mu cyumweru gishize mu Namibia ibihugu bitanu byo muri Sahel nta muzungu uzongera kwinjira atishyuye viza ahubwo bayidubuye no muri Ethiopia umuzungu yishyura viza inshuro 3 y'umwirabura yishyura Ethiopia ko nayo ntiyakonejwe ni histoire y'independence tuzajyaho Sankara yavuga ati nta munyafurika ukwiye kumena amaraso y'undi munyafurika uyu munsi Blaise Compaoré bashaka kumwica inshuro ya 20 ejo bundi Joseph Traoré uyu Ibrahim Traoré nta n'umwe arica kandi bose yarabafashe nta n'umwe arica urumva ni Sankara n'ubundi bamwita ngo Sankariste Sankara ona ni gute wabwo Sankara igitekerezo cye intekerezo ye yasigaye mu gutabo Sankara twese turavuga Sankara twese turavuga Sankara nubona muri screen yanjye hani Sankara no muri telefone yanjye ni Sankara Sankara muri computer ni Sankara Sankara rwose hari abantu bigeze bandi babaho bameze nka Thomas Sankara cyangwa arabaruta bose mu byo kugira intekerezo hari abamwigiyeho nabo harabo yigiyeho nk'abakwame nkuma burya nuko harimo abatagiye muri politike ngo nk'uyu hoteli w'iki gitabo kose n'iki gusa n'iki niwe n'ibi byose niwe uyu France Fanon nawe yari usomye ibitabo bya France Fanon ubundi umunyafurika wese namusaba gusoma ibitabo bya France Fanon yandikaga
neza, yavugaga neza, yagiraga inama Afurika, akavuga ibibazo dufite. Abanyafurika ku kibazo bagize ntibamenye ko bafite ibibazo, bumva ko nta bibazo bafite gusa. Umuntu rero uyu nawe yarwanije nka Sankara, ariko kubera atari perezida ntabyo mwamenye. Yanditse nk'iki gitabo yanditse bigeze kugihagarika, kukibuza gusohoka. Iki Le Dernier de la Terre cyo cyasohotse yarapfuye, kuko yapfuye afite imyaka 36, baramuroze. Abafaransa baramwishe, baramuroze, bamurogeye, yapfuye muri Algeria. Kuko umuntu wese ushaka gukangura Afurika, kwiza Afurika ukuri, yagombaga gupfa, nuko na Sankara bamwishe. ariko uyu munsi byarahindutse, ushaka kubwiza abanyafurika ukuri ntabwo bikimeze nka kera. Ibintu birahinduka n'ubundi, nuko bari bazungu batabizi. Ibintu birahinduka, ntabwo ibintu bihoraho. Nicyo si umuzungu gusa, umuntu wese afite iyo faiblesse. Rero ushobora gufata umwana nabi, ukamufata, umuntu ari akana kari aho gafata nabi, nawe kaba katari akawe kagafata nabi. Ejo kariya kana ukazasanga uragakeneye, karanagutegetse. Ibintu birahinduka, imbaraga ufite uyu munsi ejo sizo uzaba ufite. Iyo abantu bamenya ko ibintu bihinduka, bakwitonda. N'abazungu ntabwo bari bazi ko Afurika ishobora kuzagera bikaba dekolonize. Ntabwo umuzungu, uretse n'umuzungu, nawe ntiwigeze urota, wakuriye muri ideology ya colonisation, ntiwigeze urota ko umuzungu yakwirukana base militaire y'abazungu ikagenda. Umwirabura ntabwo yakwirukana base militaire y'abazungu ikagenda. Ntiwigeze urota. Ntabwo hagezeho, uretse iyi ntambara ya Panafricaine twarimo twumva ko bishoboka, ko twe tumva ko bishoboka ko Afurika izibohora. Ntabwo twari tuzi yuko AS yavuka, kuko kumva Ethiopia itabaye kolonize byabaye nk'igitangaza. Kandi strategie yakoresheje nta yindi, ni ubumwe, kugira ngo Ethiopia yo gukolonizwa ni ubumwe. Ni ubumwe bagize na AS, ni ubumwe. Ntabwo biriya bihugu byari gushobora kwirukana abazungu iyo bidashyira hamwe, abaturage badashyize hamwe. Hano kuki hari ko abaturage bajya kuri kote nkaho baza kwica Ibrahim. Iyo babeshi, ntabwo Ibrahim yarapfuye atarabana perezida. Yari gupfa kuvuga ati Abafaransa bagende, bakara bamwishe. Apana Abafaransa babaye nakubwiye batari kumwe nabo, Abafaransa bakabacaho, bakara bamwishe. Nicyo gituma ubona bazanye amashyaka, bavuga ngo mugire amashyaka menshi ku itegeko. Ntugire ngo ni iki, kugira ngo muhorane mu makonflikt. Amashyaka si Afurika yari ikeneye. Afurika ikeneye ni inganda. Chine ntifite amashyaka kandi bayeho. Amashyaka si cyo kintu gikenewe. Ni politiki y'amashyaka menshi. Politiki y'amashyaka menshi. Ikintu cya mbere abazungu barwanya, bari ikintu cyose cyakwafabilisa Afurika, bakuyeho Royaume. Bavuga ati abantu bagumanya abami ntabwo twabashobora. Nta hantu hasigaye umwami muri Afurika ni hehe? Ni muri Lesotho. Yabananiye gukoloniza. Ahandi hasigaye umwami muri Afurika ni muri Maroc. Niwe yarabananiye. Igihugu giteye imbere cyabananiye kubera umwami. Ariko iwabo i Burayi, ibihugu bidafite abami nibyo bike, ni abami gusa. I Burayi ahari perezida ni hehe? Usanga ari umwami na minisitiri w'intebe. Ibyo byo ni ibisanzwe, ni monarchie constitutionnelle. N'ahandi hose niko byari kugenda. Ariko Royaume ihora ari Royaume, ihora ifite imbaraga, abaturage bubaha umwami wabo, abaturage bakundana. Ntibashobora gusubiranamo ngo batemane. Dr. Rusa, nyemerera dusoreze aha ngaha. Ndagushimiye cyane kuri iki kiganiro tugejeje ku bantu, twaganiriye byinshi, twungukiyeho n'amateka yandi. Nzi ko turi buvuge kuri Sankara gusa, ariko byanze bikunze ni binini. Urabona biragoye kuvuga ngo urabivuga akanya gatoya. Gisaba ubundi byakagombye kuba organize ku buryo biba nk'amasomo. Kaza tujya ku ngingo ku yindi gutyo, bikagira tuzabijyamo muri ubwo buryo. Ndagushimiye cyane Dr. Merci à vous. Namwe mwese mwadukurikiye ndabashimiye, mugire ibihe byiza.
n'abaroma bashatse kumubeshyera ntabwo yigeze aca ugutwi n'inkota nta n'umwe yigeze yitwaza inkota hari ibintu byinshi bagiye bamubeshyera muri Nouveau Testament hari amapeyataje bagize menshi babeshya kuri yavuga ngo yaravuze ngo sinazanye amahoro ngo naje guteranya umwanya na nyina kandi Yesu yazanye amahoro nta intambara zasubiye